Assalamu alaikum Rızakan'la YouTube kanalının görüşleri. Bugün Talas облысында, Talas şahrınдағы mal bazarda 29 Mart. Talas облысы, Talas şahrı. Жылқылардан başlayız туғандар. Тайлардан, байталдардан, erkek urgaçı. Çekesinden tarp береміз. Байке қаншадан болды? Қайсы? Эко 155'ten. 155'ten. 155 bin sonundan oldu. Onlar болды, аралап тарт бересіз. Тай қанша екен Байке? 60. 60 мың сом. Қаншада отыз Байке? 120. Urgaç erkek. Erkek. 120 мың сом. 120 мың сом. Butu kol taza. Жоқ. Üretilgen емес. Үйретілген емес. Üretilgen емес, üretiş gerek. Номеріңізді айтасыз ба? 705 705 менен 27 27 99 99 96. 96. Қаяқтан алып келесіз? Үшінші жерден. Ошо Таластан эле. Кызыккандар болсо телефон номерин чала бересиз. Содаңыз болсун. Байке канчада отуз? 130. Ургат эркек Эркек. Үйрөтүлгөн. 1-2 жол үйрөтүлгөн. Дальше үйрөтүш керек 2 жол мүнүп жүрөсүз өзүңүз. Номериңизди айтыңыз. Номериңизди. 700 менен 90-90-86. Буту кол таза. Жанынан тап көрөлү. Жакшы, содаңыз болсун. Байке канчада отуз? 80. Ургач эркек. 80 мың сом. Семиз. 80 мың сом. Ургатысы баягы? Бұл 120. 120. 120 мың сом. Номериңизди айтасыз ба? 553 553 44 44 58 58 22. 22. Байланган. Бул болсо ургачы. Баягын тарт беребиз. Байке канчада отуз 75. Эркек Ургачы. 75 мың сом. Байке канча сурап отуз? 80 мың сом. Ургачы эркек? Эркек. 80 мың сом. Баалар канчадан экен? 75 105. 75. Ургач эркек пе ургачы? Ургачы. Эки өттөн ургачы. Наркысы кунан 105. Жоқ, тай алды эле. Тай бу. Жасаш. Эки Тайда бир жаш болот. Чоң экен. Номериңизди айтасыз ба? Жоқ, мындай эле чакыр. Мындай эле сатып жүрөсүз. Жакшы, содаңыз болсун. Канча экен Байке? Шеп базын айтыңызчы. 65 керек ол. Канча болсо кеткен туру? Канча болсо кеткен туру? Ошого берем аз. Ургач эркек. Ургачы. 65 мың сом ургачы. 65 мың сом. Ооба. 65 мың сом экен. Канча? 74 мың сом. Ургачы? Эки өттөн ургачы 74 мың сом. Бир эле баабы? Бир эле баа 74 мың сом. Номерин айтасыңбы? 502 менен 124 210. Каяктан алып келесиң? Кеңер ал. Кызыккандар болсо туугандар чала бересиздер. Содан болсун. Канча экен? Баасын айткан жок бе? Кимди? Канча? Давай. Баасын айтып болду. Эркек ургачы. Номер айтасыңбы, айтпайсыңбы? Эркек. 60. Эркек 60 мың сом дейт. Номерин айтасыңбы? Айт бер. 501 01 0602. Кызыккандар болсо чала бересиздер. Каяктан алып келесиң? Бешташтан. Номерин тамашасы жок Серьезно эле? Просто буну адамдар көрөт анан, бар болуп калбасын да. Болду. 60 мың сомдон эркек тайлар.
60 ming so'm bo'ldi. Nomeringizni aytasizmi? Jo'navasa bo'ldi. Kerak yo'q bo'lsa. Keyingisini tartib Qanchasi ro'ts? 73 urg'ach erkak. 3 o'ti. Ha, eko urg'ach. Erkak 73. Narxlaringiz 75 dan. 75 ming so'mdan urg'achlar. Shep, nomeringizni berasizmi? Kerak yo'q, ha? Bo'ldi. Mana nomerini olib beraylik. Sirotos, biroq berishga aytadi. Qancha dotsi aka? Bunun 62, bunun 65. 62, 65. Bozor yaxshi berganda qancha berdi? 61 Verilik. Nomeringizni berasizmi? Ya. Nomeringizni berasizmi? Aytaveringiz. 0702 702 menen 26 17 17 17 41. Haqnab kelesiz? 1 may. 1 may. Qiziqqanlar bo'lsa, chalib baylanışırızdır qo'llari. Qancha ekan? Shu ba'zini aytib qo'ysiz, bayka. Ba'zini aytib qo'ysiz, dizim nari qachab. Qo'llar emi. Zaman görgensizler, biz hareket qilyapmiz. Shu ba'zini aytib qo'ysiz bu ya. 70 dan urg'achlar. Urg'achlar 70 ming so'm. Bul dil oşalı. Bu dil oşalı. 70 ming so'm. Qanchasi rot? 60 ming so'm. Urg'achi? Erkek ekotengmi? Ekoteng erkek 60 ming so'm. Yaxshi. Bu jag'ini topib so'rayverasiz. Bog'lar qanday ekan? Urg'achi erkek. Urg'achi erkek ekoteng 68 urg'achi 65 erkek. 68 urg'achi, 65 erkek. Yaxshi. Nomeringizni aytasizmi? Shap, sizniki balansa? Nomeringizni. 505 04 24 84. 24 84. Haqnab kelesiz? To'g'ri. Qalasini o'zining. Qiziqqanlar bo'lsa, to'g'anlar. Baylanishib, savdolashaverasizlar. Qanchasi rot? Ba'zini aytib qo'ysiz. Bu cana to'xtatib qolmay bu. Faz jönürüp. 74 te 67 urg'achi erkek 67 ming so'm. Bayga qancha oldi shu? 55. 55 urg'achi 55 ming so'm. Bo'lib tur. 115 ming so'm. Qunanmi o'shanda bu? Yo'q, tay chiqadi. Tay be. Tay chiqadi. Jazga tay chiqadi. Son moshnikini cho'ng. Jamashlari cho'ng. Butlar da uzun. Kuluk bu bule? Nomeringizni berasizmi? Nomeringizni. Shundaylar be. Nomeringizni aytdi hozir. Satılып kechgir chaladi ekan. Meylim, bu maga minus pilusi yo'q bo'lgani. Yaxshi baga o'tib ketadi o'tunda. Meyl, sodansiz bo'lsin aka. Bo'lgan yaxshi ekan demangiz, ha? Maga da yaxshi ekan kerakli. Qirg'iz jarnama degan kanal. Bayka qancha ekan? 100. Urg'achi? Kim cansın? Erkekki. Turganı var da. Erkek. Yeni tataş. Dedim sen boş demesen. Qancha dot? Öz mal olur. 110 urg'achi. Xunam bu shunda bu? Taybe. Cho'nkel. Nomeringizni berasizmi? Aytaveringiz. 704 77 87 g'ayra. Chalan 7ler cho'lqin qista. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Qancha ekan? Qancha ekan olindi u? Qancha oldi? Ya. 145 ming so'm. Qancha ekan? 85. Urg'achi. Erkek 85 ming so'm. Taylar. 85 ming so'm. Nomeringizni.
Номер шабалы? Neyle? Oldu. Ya, bakırı. Kaç ekan bagi? 110. 110. 110 ming so'm. 110 ming so'm. Qanchadan ey? 85 ming so'mdan. Urg'achi erkakmi? Erkakdir. Uchovi teng. 85 ming so'mdan. Atang nomeri bormi? Kim bor jon sen meni chog'ib? Chaqir o'zing. Shep, nomeringizni. 705. O'g'ilgan yo'q baka. 39 39 86 705 e? Qiziqqanlar bo'lsa unda ketgandir. Hey, qancha ating? Hey, ating qancha? Bayka, bazı qancha? Oy, nari qarab turib turibay. Adamni ne qilib. Qancha do'st bayka? 135. 135 ming so'm. Qancha do'st? 150. Qanchasi? Bishti. 150 ming so'm. Nomeringiz berasizmi? 995 10 91 93 95 qayra. Qiziqqanlar bo'lsa to'g'anlar. Bishti. O'zingizga dacha yurib o'tkiz. Ular qachavaslar va qanday qilasizlar? Bag'ib olasizlar qisqasi. Qancha do'st baka? Qancha do'st? 130. Полторашка. 130 ming so'm. Savdo bo'lyapti. Bir zaman tartib ko'rsatul. Qancha ekan? 200. 200 ming so'm. Uloq pulav bormi? Bundan ne? Çavlılık. Bu to'g'il toza. Toza, beş yaxshi. Nomeringizni bering. Ya, Nomeringiz. 557 550 29. 29 ming 557 Tavasdan. Qiziqqanlar bo'lsa chalib baylanishaverasizlar. Qancha do'st baka? 210. Ular qacha olav? Asli bar bu yo'q bu? Bar asli ya. Nomeringiz berasizmi? Baka nomeringiz berasizmi? Aytmaysiz nomeringizni. 505 10 90. Qiziqqanlar bo'lsa chalib baylanishaverasizlar. Qancha ekan? Qancha ekan? 360 aylantirsangiz 360 ming so'm bo'ladi. 360 ming so'm. Ulag'i bor. Bu to'g'ili. Jep ichishi qanday? Ten sog'ligi toza. Nomeringiz? 708 men 89 05 qiziqqanlar bo'lsa chalib baylanishaverasiz. Qayerdan olib kelasiz? Qayerdan kelasiz? Ko'kto'qoy. Talasga yaqin joydan chalishib baylanishaverasiz. Qani. Aylandir. Qamchi al, qamchi. Qancha buni? Bazını aytay, bazı. 200. Asli bor, o'y, asli qunam bu? Bishti. Aylantan. Nomeringni ayt. Nomering ayt. 505 25 25 04 25 o'xshaysiz ya. Qayerdan olib kelasing? Ya. Qayerdan kelasing? General. General 25lar sal siladi o'zing. Ya. Generallarni. Vol, mayli sodang o'zini. Qiziqqanlar chalaverasizlar to'g'anda. Qirg'iz jarnama degan kanal. Shep ba'zi qanday ekan? 180. Asli bormi?
Asıy var mı? Bıştı çıkma. Ulakka çağılау çağılбайбы? Үйдөн эле. Номер 708 88 05 88 15 76. Kızıkkanlar burada çalıyor isterler. 260 bin so'mga jet asayat. Ulaq var mı? Aylandırsan. Bu to'g'il toza to'g'anlar, densoqligi yaxshi. Nomeringni ayt. 705 69 63 03 ha? Qaqdan kelasiz? Beştaş. Qiziqqanlar bo'lsa to'g'anlar chalib bayranish ko'rasizlar. Qancha deyapsың? 220. Qanchasi? 3asi. Aylandir. Ulaqqa çağılау? Çağılıp жүреді улаққа. Номеріңді айт. 707 01 00 18. Қызыққандар болса туғандар мінекей. Нолжан тартып тұра берел. Қанша екен? 250. Қаншасы? 10 асы, bilbeyse точно. Ulaqqa çağılау? Үйірі гарантия, улағы гарантия. Aylandırsanız nereden? Havas. Номеріңіз? 700 менен 05 85 25. Қызыққандар болса çalıp байланыш өрестер. Қаншасы байке? 4 асы. Улағы бар? Бар. Үйір. бар. Денсаулығы? Денсаулығы үшін. Қақнап келесіз? Қақнап келесіз? Алексеевка берденлі. Басы чем? 280 мың сом. Сұралыш басы, содалашу вариант бар, Айландырсаң? Бастыр қойсаң, ал атқа. Наррақ бастыр, нар жағынан. Шеп, номеріңізде? Қазір. Төштерін тартып беремін әке. 705 34 64 63 60. 63-60. Қызыққандар болса çalып байланыш өресіздер туғандар. Телефон номерін алып бердік. Ушыл екі ат сатылады. Бағаларын айтайын сен? 350-ден. Улағы бар бұ жоқ бұ? Улағы эконуктен гарантия, үйінде гарантия. Денсаулықтары? Чың эконук. Эконуктен денсаулықтары чың. Қанша асыйлар бар ем? Тігіл 2 асы, бұл 3 асы. Бұл 3 асы. Айландырсас? Ол дияқтан шыққан миллионның баласы. Миллионның баласы. Жамбаштары, бұттары? Бардығы таза. Айландыр. Номеріңізді айтыңыз байке? 708 18 12 80. 18 12 80. Қызыққандар болса çalып байланыш өресіздер туғандар. Қаншанчы туыттың оғы? Birincisi var, ikincisi var. Қанша? Birincisi. Birincisi. Boz, қайсылыға туыт? Hem içine girgen yoksa buyurgan gün tuattı. İçine girген жоқсыз дегіз, жақшы айтысыз. Кейінгізі 175. 170-тен, 175-тен тең. İçine girgen жоқсыз дегені көзі екен. Boz пейіздегендер болса. Номеріңізді айтыңыз, байке? Ya. Номеріңізді айтыңыз? 502. 502 менен? 81 81 50. 81 50. Қызыққандар болса. Қызыққандар болса çalып байланыш өресіздер туғандар. Құлынды қанша екен? Bakayım. Шеп, құлындың базы? 230 мың сом. Ұрғач еркек құлын? Еркек. Қаншаншысы? Биринчisi. Номеріңізді айтасыз ба? Номер керек жоқ. Бұл жағын. Қанша дос байге? 165. Қаншаншысы? Қанша уақытта туйт?
Bir ay neçe? Жақсы. Номеріңізді айтасыз ба? Жоқ, айтпаймын. Айтпайсыз, болды. Айтпаса қинамай жоқ бізде. Қанша дауыс бәке? Ya. Базын айтып қойшы. 300 eko. Еконы. Ошондо 502, 150-ден. Қанчанчы туыттар? Биринчи. Боз эмесе? Boğuz da. Бирок кечирээк. No geçecek. Ova. No yerse olsun. Abi vermez. Эртерээк окшойт. Бул эртерээк. Канчанчылар? Биринчилер жалаң. Биринчилер. Üstü baytallar da eko. Урушты айталар. Номериңизди айтыңыз. 500. 500 49 76. 49 76. Каяктан алып келесиз? Şerkele. Ушул жактан эле. Neme? Niye çıkarayım olsun? YouTube'га чыгарам да. Koyu çıkar. Ой, чыгарба дейт, байке тошен тартып жүрмүн да. Ne diyeyim? Канча датсыз? Баасын айтып коңузчу. 160. Боз. Кечирээкпи? Кеч боз. Канчанчысы бул? Алтынчысы. Жакшы экен. Жакшы, содаңыз болсун. Номериңизди бересизби? Жок, бербейсиз, болду. Содаңыз болсун, жакшы. Баазы канча экен? 200 сом. 200 миң сом. Канчанчысы? 500. Бешинчisi. Keçirek boz bu. Mayda sot. Mayda atı. Номеріңіз бересіз бе? 507. 507 менен 91. 91 55. 55 77. 77. Кызыккандар бұл шалып байланышырыздар. Қанша дос беке? 200 миң сом. Қанша уақытта туыт шул? 10 күндө туыт. Қанчанчысы бұл? 7-8. Бұныңыз? 250. 250 миң сом. Bunun bazıçı şöp 80 миң сом, 180 миң сом. Şöp номеріңіз бересіз бе? Жоқ, мындай эле болду. Мындай эле болсо, мындай эле. Баазын айтып коңузчу. Шөп, баазын айтып коңузчу. 220. Качанчысы? Ой, сүйлөп нары карап калат. Адамды неудобный кылып. Шөп, баазын айтып коңузчу. 165. Качанчысы бул? Бул эркек пе? Туганбы элекпи? Качканбы? Бозбу? Семиз байланган, сойгон экен бул. Жакшы. Тугандар, ушу менен бүгүнкү базарда жыйынтыктап, видео лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Тугандар, мээнетти баалап. Ушул 7 айлык бука сатылат. Суралыш баасы 105 миң сом. Сүйлөшүү жолдору бар. Энеси швец. Атасы жагынан болсо мобилярд. Ортодон аргындаштырылган, Буту ден соолугу бардык жагы, ичип жеши жакшы. Ушундай породисти истеген бир туугандар болсо, туугандар телефон номерин калтырабыз. Азыр сиздерге энезин дагы тартып көрсөтөбүз. Мынакей жакындан жамбаш жактарын дагы сиздерге тартып көрсөтөлү. Ден соолугу жакшы, ичип жешиши баардыгы аябай жакшы. Азыр сиздерге эне жагын, энесин тартып көрсөтөбүз. Жеп ичиштери туугандар аябай жакшы. Ден соолугу зыңк туугандар. Сиздерге энезин дагы тартып көрсөтөбүз, бир сыйра тагыраак болсун, сиздерге дагы, алган кишиге дагы ыңгайлуураак болсун. Бул болсо туугандар, мынакей. Жана букан бул энеси. Мынакей.
швец породасындағы мынакей бардығы бұнда ден соолугу үчүн. Бирок бул өзү сатылбайт туугандар. Мунун баары тагыраак болуш үчүн гана тартып атабыз. Хозяйнын телефон номерин калтырабыз. Талас облусу Маданият айылында, Бакаят району Маданият айылынан. Жакыныраак болгондор болсо видеону көрүп, ээси менен соодалашып келе бересиздер. Ушул торпок 25 күндүк, 1 ай боло элек торпок. Сүт жана эт багытындагы порода торпок. Бунун азыр сиздерге суралыш баасы 60 000 сом. Аз маз түш берүү жолдору бар. Ургачы бул. Буту колдору, ден соолуктары, ичип жешиши аябай жакшы. Азыр бунун энесин дагы тартып көрсөтөбүз. Бунун өзүн мынакей суралыш баасы 60 000 сом. Бул энеси. Мынакей энесинин желиндери 25 литр сүт гарантиясы менен да бул. Бирок бул өзү сатылбайт туугандар. Болгону баягы тагыраак болуш үчүн мынакей торпок сатылат. Торпок ургачы 60 000. Аз маз кеми бар, сүйлөшүү жолдору бар. Желиндери аябай жакшы. Жакшы уйдун баласы. Ушундай уй издеп аткан, уйдан торпок издеп аткан туугандар болсо, туугандар телефон калтырабыз. Байланышып чалыша бересиздер туугандар.